أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela labo abangakholwa abaphuma phakathi kwabantu bencwadi amaRoma ke layo namaKristu namaJuda namaNazaretha amawashtawa bonke nje labantu laba abangakholwa abangafuni ukukholwa. Okay, wal mushrikin nalabo abakhonza ithomba, abakhonza amadlozi, abakhonza amathongo, abakhonza imali, abakhonze ilokuzana ngizothini, abakhonza ithwalo, kuningi nje abanabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali, abenzela uMdali abalingani, abenzela uMdali izifaniso, abenzela uMdali abancedisi, abathi umntwana unendodana unamadodana unamadodakazi. Bonke laba bantu labo Allah uthini? Ulaika hum sharrul bariya. Lawo bantu labo bayini? Bayizidalwa ezimbi ukuzedlula zonke idalwa uMdali azidalile. Fi nari jahannam khalidina fiha. Lawo bantu laba babalwe la bazobe besesihogweni, bayongena esihogweni. Ingunaphakade bazophila kuso, ingunaphakade bohlala phakathi kuso. Ngoba bayini? Ulaika hum sharrul bariya, bayizidalwa ezimbi kunazo zonke idalwa uMdali ake ayidala, ngoba badalwe uMdali kodwa banobanye onkulunkulu uMdali wabo ekhona, abafuni ukukhonza uMdali wabo. Lalela, abaningi bathi kimi yini njalo mangikhuluma ngifaka isi-Arab. Basho kanjalo, bathi mina ngilahlekile ngoba njalo mangikhuluma ngifaka isi-Arab. Uyazi yini mangikhuluma ngifaka isi-Arab? Ngisuke ngibonisa abantu ukuthi lo mbhalo engiwukhulumayo iQuran is from the original source. Yingakho ngikhotha ngesi-Arab ukuthi uzwe ukuthi akusiyinto ephuma la emqondweni wami kuphela, kodwa iphuma kwi-original source. Yingakho ngithi mina umfundisi noma ubishop noma umdikoni noma umshumayeli ofuna mina, ongifuna one on one, abe ne-debate nami noma sibonisane nami ngokokholo, uma ngabe ezokhotha ku-Old Testament kuzokumele aqale angikhothele ngesiHebheru kuqala, ngoba i-Old Testament siyathola ukuthi mayifika emhlabeni kwakuyincwadi eyayibhale ngesiHebheru. Uma ngabe ezongikhothela ku-New Testament kumele aqala ngikhothele ngesiGreek kuqala, ngoba siyathola ukuthi ilokuzana i-New Testament incwadi zakhona zeza ngani? Zeza ngesiGreek. Yingakho-ke mina njalo mangikhotha ngikhotha ngesi-Arab, ngoba ngifuna ukukubonisa ukuthi yonke lento le engiyikhothayo ngikhotha ngesi-Arab, ngoba isi-Arab yilona limu iQuran eyafika ngalo emhlabeni. Yayibona? iQuran ulimu isi-Arab eyafika ngalo emhlabeni, yingakho ngikhotha ngesi-Arab. Nawe wena ufuna ukungichallenja, mawuzokhotha ngale ku-Old Testament uqala ungikhothele ngesiHebheru kuqala. Angithi uyabona nami mangikhotha kuQuran ngikhotha ngesi-Arab ngoba yafika ngesi-Arab, angithi? Nawe-ke mawuzokhotha ku-Old Testament ungikhothele ngesiHebheru bese uyatranslate ngesiZulu, noma ku-New Testament ungikhothele ngesiGreek kuqala bese uyatranslate ngesiZulu. Abanye-ke bathi mina ngi-after inamba, ngifuna ukuthi ama-Muslims abe maningi. I'm not after the number bafowethu, I'm not after the number. Islam igcwele umhlaba wonke, Islam igcwele umhlaba wonke. I'm not after the number, anginandaba nenani, nginendaba nokuthi abantu bazi iqiniso. Okwamanje iningi labantu abangafuni ukukholwa, abangafuni
ukukhonza umdali ngendlela okumele bamkhonze ngayo, baya kuphi? Baya esihogweni. So thina inhloso yethu ukuthi inani labantu abaya eparadise linyuke lingehli, kwehle inani labantu abaya esihogweni. So the meantime abantu bethatha lento bevuma ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, bevuma ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe sokugcina, liyanda inani labantu abaya eparadise, liyancipha elabantu abaya esihogweni. Wonke umuntu ongasiyi Muslim usathane uyajabula ngaye ngoba uyazi ukuthi uzobe naye esihogweni. Thina-ke singama-Muslim silwela ukuthi inani labantu abaya esihogweni alinciphe, kukhule inani labantu abaya eparadise. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakele-ke. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.